Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uri hose uherereye hose. Hanyuma uyu ni wa mwanya tujya dufata tukabagezaho amakuru aba ari kuvugwa, aba yiriwe ndetse uba ukwiye kumenya. Aya makuru reka tuyahere ku nkuru ivuga ko umugabo yaguye muri gym agahita apfa. Ahangaha ni Musanze. Uyu mugabo wo mu karere ka Musanze rero witwa Ndamiyagabo Ferdinand yaguye mu nzu ikorerwamo imyitozo ya gym maze ngahita apfa mu buryo butunguranye. Iyi ni inkuru yanditswe n'inyamakuru bitandukanye birimo n'ikinyamakuru Igihe, aho bivuga ko aya makuru y'urupfu rw'uyu mugabo w'imyaka 41 yamenyekanye ku isaha y'isa 12 z'umugoroba kuri uyu wa gatanu Mutarama 2023. Ibi byabaye ubwo ngo yarari mu myitozo akoreramo siporo ku mashini igenewe kwirukankirwaho yitwa Lipo ahitwa muri Uptown Gym ibarizwa muri etage ahazwi nko kwa Mujomba mu mujyi rwagati wa Musanze. Bivugwa ko ubwo yari kwirukanka yifashishije iyo mashini yaguye hasi agahita hera umwuka. Abari muri iyo myitozo bahise bihutira kumujyana ku ivuriro riri hafi y'iyi nyubako, ariko bamugezayo yashizemo umwuka. Biteganyijwe ko uyu mugabo ashyingurwa kuri uyu munsi kwa gatandatu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yo mu ntara y'Amajyaruguru CP Alex Ndayisenga yabwiye itangazamakuru ko aya makuru ari impamo, avuga ko ngo byaturutse ku muvuduko mwinshi yakoreshaga. Abivuga yagize ati ubwo uwo mugabo yirukaga kuri iyo mashini yituye hasi biturutse ku muvuduko mwinshi yari afite kuko ari ku gipimo cya 3. CP Ndayisenga kandi yasabye abakora siporo zitandukanye ko bakwiye kwigengesera no kumenya neza imikorere n'imikoreshereze y'ibyuma birimo mu gihe bagiye kubikoresha, kuko bishobora gutera impanuka zanatwara ubuzima bw'abantu. Yongeyeho kandi ko abashinzwe gukoresha imyitozo muri izo nzu nabo bakwiye kubanza gusobanurira ababagana imikorere y'ibikoresho n'imashini bafite, kandi ngo bakajya bababa hafi kugira ngo bashobore gufasha igihe bibaye ngombwa. Ubusanzwe siporo ifasha umubiri cyane mu kwirinda no kurwanya indwara zitandukanye ndetse no kugira imibereho itandukanye. Buri wese rero akeneye imyitozo ngororamubiri hatitawe ku myaka, igitsina cyangwa n'icyo yaba akora. Buri wese yayishobora kandi ni ingenzi mu buzima, nubwo hari ibyo abasabwa kwigengesera hato ngo bitamuviramo impanuka ziganisha no ku rupfu. Tukiri mu Rwanda kandi abapolisi 4 bafashwe bakekwaho kwakira ruswa y'abasaba uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye yafasha abantu 6 barimo abapolisi 4 n'abarimu 2 bo mu ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. Aba bakurikiranweho kwaka no kwakira amafaranga y'abakandida bagamije kubahesha uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga batigeze bakoreshwa ibizamini. Mu kiganiro giranye n'itangazamakuru kuri wa gatanu tariki ya 6 Mutarama ku cyicaro cya polisi mu mujyi wa Kigali giherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye biturutse ku makuru yavuye mu iperereza ryakozwe. Iri perereza kandi rigaragaza ko abantu 8 bamaze guhabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo batigeze bagera ahabereye ikizami. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yatanze ubutumwa ku muntu uwo ari we wese hatagendewe ku cyakora waba atekereza kwishora mu nzira nk'izi kuzirinda no guhindura icyerekezo atarahura n'ingaruka zacyo. Abafashwe bose bashyikirijwe urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo iperereza ku byaha bakurikiranweho rikomeze mu gihe hakomeje ibikorwa byo gushaka abafite aho bahuriye n'ibi bikorwa binyuranyije n'amategeko. Ingingo ya 276 yo mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo, ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa imikono, asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, igitegetswe gukorwa cyangwa icyarangije kwemeranwa abakoze icyaha. Umuntu wese kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda itari munsi ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko kandi itarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Muri amakuru kandi hari inkuru ivuga umugabo n'umugore bishwe n'imbabura baryamye. Umugore n'umugabo bo muri leta ya Kano muri Nigeria basanzwe bishwe n'imbabura mu nzu babagamo. Ibi byabaye kuri wa 2 w'iki cyumweru. Polisi yo muri ako gace yatangaje ko aba bantu bishwe no guhera umwuka nyuma yuko bari bagiye kuryama bacanye imbabura kugira ngo bashyuhe, ngo hari ubukonje. Ubusanzwe rero icyo ugomba kumenya nuko imbabura isohora umwuka mubi wa CO2
nka CO ari nawe ukekwaho kuba intandaro y'urupfu rutunguranye, dore ko imbabura n'ubundi yiri kwaka yinjiza oxygen, kandi oxygen niyo n'ubundi abantu baryamye baba bakeneye guhumeka, niyo duhumeka mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero imbabura icura umwuka umuntu bikarangira umuntu ashizemo umwuka. Gusanga ibi byatewe nuko bamaze umwanya munini bahumeka uyu mwuka imbabura isohora basinziriye. Urumva umwuka imbabura isohora wari mwinshi kandi ni mubi, wo ibikeneye kwinjiza umwuka abantu binjiza ari wo oxygen, hanyuma ikabacura umwuka rero kuko baba barimo guhumeka umwuka mubi uri gusohorwa mu mbabura. Leta rero ya Kano yo muri Nigeria nimwe muzibasiwe n'ubukonje muri ibi bihe, ari nayo mpamvu abaturage bahatuye bakoresha uburyo bwose ngo babashe gushyuha, by'umwihariko mu masaha y'ijoro. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umwana w'imyaka 6 yarashe umwarimu we. N'umwana w'imyaka 6 watawe muri yombi agafungwa na polisi nyuma y'uko yarashe mwarimu we muri Leta ya Virginia. Kurasana kwabaye ku mugoroba wo kuri wa gatanu ahagana ku isaha y'isa moya z'ijoro mu ishuri ribanza rya Little Neck riri mu mujyi wa Newport News. Ntabwo biramenyekana uburyo uwo mwana yabonye imbunda, gusa polisi yavuze ko kurasa kutabayeho ku buryo bw'impanuka. Uwo mwarimu warashwe ntiyapfuye, ariko bivugwa ko ubuzima bwe buri mu kaga ku buryo nubwo atakwitaba Imana ashobora kuzabana n'ingaruka z'iryo sasu iteka ryose. Yajyanwe ku bitaro ahari kwitabwaho n'abaganga. Uko kurasana kwabereye mu ishuri ryigamo abana bato bari hagati y'imyaka 6 n'irindwi, mu gihe umwarimu warashwe ari mu kigero cy'imyaka 30. Abayobozi bavuze ko iryo shuri rifite abanyeshuri bagera kuri 550 kandi ko hari aho basakira binjiye, nubwo atari buri munyeshuri wese usakwa. Polisi ntiyatangaje imbunda yakoreshejwe, gusa yavuze ko uwo mwana w'umuhungu yakoresheje imbunda ntoya. Umuyobozi w'iryo shuri yavuze ko ibyabaye ari agahomamunwa bitari bikwiriye, ndetse ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ntibizasubire. Aya makuru reka tuyasoreze ku nkuru ivuga ko WhatsApp yashyizeho urubuga ruzafasha kuyikoresha nta internet. Uru ni urubuga rubarizwa kuri murandasi rufasha abantu mu buryo bw'itumanaho no guhererekanya amakuru rwa WhatsApp. Rwashyizeho uburyo bushya bushobora kwifashishwa n'abarukoresha mu gihe rwakuweho mu gihugu runaka cyangwa no mu gihe internet itari gukora. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'urubuga rwa WhatsApp rivuga ko iyi programu yitwa Proxy izafasha abarukoresha gukomeza kuvugana n'inshuti zabo ku isi hose no mu gihe internet itari gukora neza. Iri tangazo rero ryarigiraga riti: WhatsApp tuzakomeza guhuza abatuye isi mu buryo bubika ibanga ku makuru yabo bwite. Twizeye ko iki gisubizo ku bakoresha urubuga rwacu no mu gihe internet yavuyeho bazaba bafite ubushobozi bwo kuganira n'abo bakunda. Iri tangazo ryanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp zinyuranye, kandi abayobozi babwo bagaragaje ko byakozwe mu rwego rwo gukomeza gufasha abayikoresha kwisanzura mu biganiro baganira n'ababo no mu gihe gukoresha WhatsApp bidashoboka. Yagize ati: mu gihe WhatsApp yahagaritswe mu gihugu cyawe ushobora gukoresha Proxy ugakomeza kuvugana n'inshuti n'umuryango wawe. Gukoresha WhatsApp unyuze kuri Proxy, ubutumwa bwawe bukomeza kuba ibanga kuko bicuzwe mu bizwi nka end-to-end encryption ikoreshwa na WhatsApp. Abafite mu nshingano urubuga rwa WhatsApp bavuze ko kandi iyi programu ihari kugira ngo iharanire uburenganzira bwa muntu bwo kuganira n'ababo, nyuma y'uko babonye ko umwaka ushize abaturage bo mu gihugu cya Iran bakuriwe internet bakabura uburyo bwo kuvugana n'ababo bari hirya no hino ku isi. Mu gihe iyi Proxy yarangije gukirwa ku rubuga rwa WhatsApp ndetse n'amabwiriza arugenga, yemeza ko urubuga ruzakomeza kubika amabanga y'ubuzima bwite bw'abarukoresha n'ubutumwa buhanahanwa hagati yabo. Meta, ikigo gitunze urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp rukoreshwa n'abarenga miliyari, gikomeje gukora amavugurura ajyanye n'imikoreshereze yarwo mu kugusha neza abarukoresha. Reka mfate uyu mwanya ngushimire wowe ubana natwe mu buzima bwa buri munsi mu biganiro dushyira kuri uru rubuga, yaba amakuru, yaba ibisekeje, yaba amakuru ajyanye n'iyobokamana ndetse na siporo n'ibindi bitandukanye tuzagenda tukugezaho. Turagushimira cyane ko wabanye natwe mu mwaka ushize, komeza ubane natwe muri mwaka wa 2023. Reka nkubwire ko tugukunda cyane, ariko kandi Imana igukunda cyane kuturusha. Nkwifurije ibihe byiza. Bye bye.